Türlü yıllarga seyahat yapıyoruz biz. Benim icatımның şairler de şulay bir dostlar. 5 kitap çıkarsalar 6. kitap saylanma eserler dip çıga. İң әйбәт шигырьләрен генә бастырып чыгаралар. Ни нәрсәгә мин әкренләп китерәм? Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинны чакырасы килә сезнең алкышлар белән бергә, Роберт абый. Һәрбер артистның туган көнен матур итеп бизи инде безнең Роберт абый. Менә күрәсезме, Фирдүстән соң нинди контраст, әкрен генә чыга. Muhterem cemaat, bu sahnada endi men bu jigitler yanında alakarga kibik görünemdir endi. Men gafu etinem albatta. Meclisinizni bussam. Danir meni şuşu kişesine çakırdı. Başta telefondan, andan çakırıvın iga getirip berdi. Men bir gajaplandım. Qaral şuşunday tertipli, terbiyeli yaş artistlar, jırçılar da var eken bu dünyada dep. Çünkü men ömrümde bir tapqırda jırçılarının üç çakırıların üyüme getirip bergenleri yok idi. Salavat Fatqatdinov'dan başlap bir günde. 2 günden soň salavat şaltırata. Robert abi, kilesinmi? Kilin desin ya mı? Yarar men aytam, sen etkäs kilirmin. Annары tege günni meňe bir şiir yazgan eň, bet şundayrak bir şiir yazarsın indi. De. Ol en şiirini yazı big jengil dep bileýin. Yarar men aytam. Danirde haýlakar. Çünki eger özü meňe şol sözlerini aýtsa, ol meňe gonorar tölerge tiýiş bolar idi. Salavattan ayttirgäs ol bir näse de şey almay. Знать не знаю dep turgam eken endi. Lakin gonorar degenden men andan albatta gonorar almas edim. Çünki men aňa burçly kişi. Mundan bir köp ýyllar elek ol menim kızım Taňsyluwnyň toýuny alyp bargan kişi. Şunda köňelden indidir bir aýbyr kaldy. Tiýişinçe tüle bitirmedim kibik. Mına hazır indi anladım, şuşu sözünü ettirir için çakırgan eken ol meni. Anları menin dana bir hürmet etem, şol toydan soň dürüsüňini etkende, çünki menim kızımның familiýasy hazır Sabirov. Alar adaşlar. Jok kiýew başga Sabirov, bu Sabirov tugula. Hem Taňsyluwlarynyň urtançı kızı Doniya isimli. Demek Kazan'da 2 Doniya Sabirova var. Bu şolay gajap bir bizni birleştire turgan bir aýbyr. Lakin endi men özümniň buruşymny albatta şyn köňülden namus bilen ötädim. Şiir yazdım. Tün boyu oturup. Biraz uzunrak kelip çykdy. Lakin aýbat kelip çykdy. Aýbat şiir kelip çykdy. Hazır şunu siňe okurga dilerim. Danir Sabirov albatta. Biyikliklerini yavlıysan sen akirtin. Nişik tankitlisin endi Salavatның şakirtin, Venera'nın şakirtin. Ustazın endi şakirti şunday boladır endi. Zallarың da şuna göre tolup duradır endi. Tik sen zalga bik ışanma. Tamaşaçı aldı yol. Şın yumurunu, şın külkünü bik sirekler anlayol. Gumuman bizning sahnada yuqori yumur sirak. Zalga bik arzanlı bilet, arzanlı yumur kerak. Bir yalgızın külüp bolmay, şunda ok göreşekler. Normalny kişi tugul bu, durak bu diýeşekler. Konsertga kilgeçtiňine rahatlanıp gülerlik. Bütün zal bilen kilgeçtin sizilmeýil ýölerlik. Sineli salavat kibik büyük tugulin. Şulay da bir maktimaly bulsun ayda köňeliň. Salavat abyýyňyň da puskay köňeli bolsun. Ona da ayda siňe da puskay köňelli bolsun. Özüň de zatly ýigitsin, kiyimiň de zinnetli. Yumuryň da arzan tugul, biletiň da kıymetli.
Энергияң ташып тора, үзеңне тыя алмыйсың. Күлмәгеңә түгел, сәхнәгә сыя алмыйсың. Кайберәүләр тора бара дөньяга да сыя алмый. Зур исемнәрең булгач та була күрмәсен андый. Кайбер артистлар шикелле смотри, аза күрмә. Акчага алданып юлдан, акылдан яза күрмә. Салаваттан үрнәк алсын, ярый гыйбрәт алсаң да, тиксер бирмә бу тормышта, авыр хәлдә калсаң да. Башкалар да йөри дип, бик күп йөрмә чит илдә. Дусларын кредит алганда, булма пару чит илдә. Син үсәсең, син дә бик шәп юмор өлгереп бара. Тик юморист булсаң, башта мине көлдереп кара. Рахмат. Данир шынлап та искиткеч талантлы егетебез. Буйсыны, кыяфәте, теле, безнең иң йомшак ягыбыз сәхнәдә татар теленең булмавы. Искиткеч матур татар теле анда. Дикциясе да шундый матур. Юморы да арзанны түгел. Әлбәттә, качакта инде билдән түбән китә, татар шунсыз булдыра алмый, чөнки ул белә сезгә бик ошый. Хәтта минем хатын да көлеп утырды. Матур, ихлас тамашачылар телим, үземне дә кертәм шунда. Шуңа күрә синең барсы да алда, барсы да әйбәт булсын. Әйбәт әйттемме, юкмы? Менә шушы сүзләрне ишетерсең иншалла. Роберт абыйга шакыру керткәч тә китабыгызны бирмәсез микән дигәнем, 7 китап бирде. Ошаса укырсың, ошамаса рәсемнәрен генә карарсың дигән иде. Юк, ошады Роберт абый, әле менә Атнабаевка язган шигырьләрегезне укыдым. Шундый күңелләргә үтәрлек. Шулай ук шаян шигырьләрегез дә бик күп. Рәхмәт, яукыры.